noma ngabe kuyanetha noma ngabe uliboni ekhaya kusekhaya noma ngabe kuyanetha noma silala singadlile ekhaya kusekhaya noma ngabe kuyanetha noma silala singadlile ekhaya kusekhaya ekhaya lami zakithi ekhaya lami wafela khona ekhaya lami undonga zakithi ekhaya lami wafela khona ekhaya lami undonga zakithi ekhaya lami wafela khona ekhaya lami noma usekhaya hleze bengithi umvelinqangi uzoba umsizi nawulisizi igama lami endaweni selabo kwasibebuni omama sebenokuqhuba imisebenzi ngegama lami hey nami ngiyamangala ngifundile kuneziqo kodwa amathuba omsebenzi ayasiphika kumina okuyimanje sengiqale imfundo entsha nokufoka mpungozi e-UJ University of Jikanelanga okuyimanje kuneziqo ezintsha zakwanhlupheko ke kulo msebenzi sola usizi siduduzane ngezinyembezi hey siyawa nalezi ndonga zakithi hey bekunethemba lokushunqisa impepho ngokuzikhanyisela izihlahla kunalokho bathi abalaphi bendabuko ngisilethela ife elimnyama kithi kanjani ngoba unondabuko usike sabe suthi umkhulu ozala ubaba wathi konke asibokubika emsamo besihleka kancane isangoma sithi lo msamo okhuluma ngawo ukubona hey usizi lakithi liyaqaka nalezi ndonga zangakithi ziyawa singabe ihlulile ngalokho lona engugqokile usuphenduka isiqu sokwehlulela la kumina usibona kwathina sesinokuhlula izinkinga zethu sijaha ukuyohlulela abanye thina sesinokuphika abomndeni sibabize ngamadimoni hayi ngoba sithanda inkinga nale nkonzo entshumayeli iyasiphika la kuthina sesinosigijimisa umnikelo ngaphambili ingoba sijahe isimo semali ukuze nathi sokwazi ukuxosha lamakade eziko lokho ayanda yazizalana thina singabe ihluleli bakuleli abehluleli thina singabehluleli. Sanibonani bathandi bobuciko lo okhulumayo ngokwenzalo kamama nobaba bangiqamba uAwande wakathabede owaziwa ngelembongi Yensumansumane phansi kophongolo olumanza bomvu esigodini sasemphafeni. Ngicela uxhaso kunina nokwesekwa yinina ngizokhipha ucwecwe le-album ehlokwe ngoNompilo eney'nkondlo nje eziwu-10 eyobe itholakala nakumculo wesitoro ukubala wena boma-Spotify, oJuke, o-Audiomack nokunye. I-album yenziwe ngendlela okumele yenzeke ngayo, ifeaturishe ama-genres amaningi wemusic ukukhombisa ukuthi siyakhona thina bosonkondlo ukukhollaborata namanye ama-genres wemusic. Inamba ezobe itholakala kuyo ilesi escreenini. Ngiyabonga ukusekwa yini. Siyaphela imbongi Yensumansumane phansi ophongolo olumanza bomvu. Thina ke singabehluleli. Emaqeleni esidabeni sasehlane ngiyamemeza kumemezela emagameni amathathu elikayise indodana nomoya ongcwele ngilahlekelwe makwabo ngiphathiseni ngisaya kumvelinqangi ngisayombuza ngalezi nyembezi zabantu abadala ezinokwiswa inkemane endlala ukuthi isiqalekiso zakhona sibhekaphi kakade kwasekukhuleni kwethu bekuthiwa izinyembezi zomuntu omdala azweli phansi
noma lesiqalekiso siqalele indlela engasekufeni hleze izono zwela kubantwana ongenzeka ukuba nalezi nyembezi azweli phansi izwela kubantwana hleze thina abantwana sinongaphumeleli sithwele izono esikasidalelanga zona ngisaya kumvelinqangi ngithi ngiphathiseni emaqeleni esidabeni zasehlane ngiyamemeza kumemezela emagameni amathathu elikayise indodana nomoya oncele ngilahlekele uma kwabo ngiphathiseni ngisaya kumvelinqangi.